bangin sami ini ki serfikir lani ki sernat kilong ba ngini thu ba kilong kum kada jo ke ji thu ba register la de ba ke ka commission ke jomi ni ailang tu buat ke ID dan ke ID buat ke sertifikat ni kau boleh kita mau Orang dok. Hakaway ni document bakal ke HDC ki ay ni kena license. Kalau don weightage kami katang jong ni to kila tip na do pateng jong ni lete ki may lisan ki may na ki ay mo kahit pateng tangpa sisin ba ay recognition pat na kani ka council pat ka kamlong authentic fi yani balik ni siya tay at with this pandemic ka kam sub ni ru namar ba for the past la problem ha ru mo ti sisin ba don ka recognition na ka district council ka kami kam weightage mo ka kam jong ni ru ka sa ko ba ila ay no after so long of applying for this license mo dawan yang sampai jongi ni lebih pure herb tang ki tempat bat ka nimdan jing kle ai ru kalong ka bakut kamdan side effects pila dapat kum nam takat thut ko ai ni ai ken indigestion problem mo tela dapat don ki wiki jin pang tan ihap sim dawai doktor ni shupa pen pair for na liang jongi lada ki di dawai doktor pen pair da kapor lada ki doktor pa ki don jing thut badi dawai jongi tika shong hak li breu ken lada ki kwa ban continue lang ba jongi le lada ki kwa ban stop hani tingim das problem re shu pen pair da kapor la biang pala twa kalong pure te kamdan side effects ing indo ya ki ba ka commission ka pan ngi kalong kawai kalong bangin documents hi mangi ya katu kacing tip ya ki cak namar mangi ni shnahi gidawai bangi sumarhi te de mangi hi kino sumar bangin dokumen si kita ken te namar ngi de kiba klempule te mundon manu balak ban ai sarpikir mangi film sya hikai hunu hunuru kade ke jingkhot ke jumble tenmar kata ya kata kasap ke bayo pateng lani ke ba nginang penroi syu ke ba ngidon cingtip ngi haban kawai kalong ke documents ke bangi haban documents ni kitu ki cing sitom ki cing pang bang sina yiki dawai aba arpat long kum to ken bat ki experience jungi ki pan lakum no long dei bandunai ka nyusnan nata ka arpat kalong kecing itu bagi kecing tip dah kesinong di kecing long try sinong jongi long ka na urang ba sinong nang tak ba arpat kedai ka kum ka ipik ka balak ban peli nang ta sakindiki hoi kidon katu kaniki kot kiba kipan ban proof na kiniki nongpang kiba kilayo jing sumar nangiru kun kita kikot kidon ang tasu ki don ki form kiba ngihap ban pendap kat kumba ka council kala bu hakadika commission bagi ngihap ban pendap ikitu namar da ngilayo ya kani ka sar pikiru kalong bangi numla ban yai pada kiniki bangi la ban le akat bomon lan hadin habut long ban te lakam te ka an kedon ka kendon te dei halor kita ki kendon baki kriteria ki ba ka commission ka kapan suapan ai kecing itu lan ban bangin yo kita ki sernat kecing kai baru kinong smart kasi ki barayai kat kum ka ai ka bamut hi ba onam dan kanu ka bahakle ka ai namar kum tadi kita jing sumar jong kinong sumar try ri jongi ki khasi
Penonton, let's say penonton kiwi kecekap puli, lani kino hikai ki belaban hikai. Ya kani mendon por kumala ongin suya keren nengkon. Nilai ka ain balapun kubor. Kamu nadong mata kasni sisim balapun kubor ka ain. Kamu ba kibreu kila itu baka ain kala de kinong yata yengi kinong sumar. Kamu ki kubor ka ain kum kita ki practitioner kat kum kenika. Mendai tam kibreu ki merat ki ksoi tu kila itu yengi. Kade kata. Tena kata Barok sikatu kari jungi bat kacala jungi bat kadika council jungi hoi walang ile ya kata kahok ka bo blay ai ni kata sap nri hakaan pat musim ladon ka nung gici tukupor ti ngasno bonong nang bagay gici lang ka ba red kani ka sni lang bagay gici ai gini gi sernot bat ki ID siya barok kinong sumar kasi kan long siya ka jingchok ka baklang